o tātou tādia le mafuta mai lunga le upenga ta whailangi o le Afioga i le komisino fe whaataua inga o Samoa i New Zealand nana Afioga ia watu tui Apete Meredith ia se avanua tāua fo i lea e mawhai ai o na talanoa ma whaasoa i le Afioga i le komisina e le fau le Afioga le komisina o fe whaataua inga i lea fo i tūlanga i le awhaiva sa lau iwa sifuru ma le tolu, wha, lima, le telo tau sanga wa tuna i atu. Sa wala uina ai fo i matofia e avea o le komisino fe whaataua inga i to tono o New Zealand i le nāwa i taua. Le o toi tu lai mai le whainga mano fau. A le Afioga le tumai ta i pālemia. I Afia me, Naomi mata afa. Ia mo le fo o toi lau tongi ai. Ia matoe wala awina i le tōwhinga lava e tas. Te le anga waa, te le tomai. A o tātou tālia le mai o le komisina. O te tiltilo atu le mata upu le ana whai nei i le talanoanga i le vā o Samoa e lua. A toa Samoa i whiutanga inga ma talanoanga ma sainia o whengainga ma tūranga whapena. I le mātango fie o mea ua māli lia i ai. E o lava fo i le pēmita o le fitu aso lea o le o toe mana o mia. Ai mana o mia ai le mea o le wha maoni. E mana o mia ai le wha maoni. Ina ia ao tātou malanga atu i tutuila. A taulona uma le fitu aso, saurunga koe saur koufari. Ioi, ai lea i olo walua kua i lava, ma e whape ngā kua ia. Ona e puniti ai lea o le avanoa le lei mois tangata. Anyway, more of that when we come back later on. O leo wawa i atu ua mafuta mai i le Afioga i le komsina o whewhataua inga. Ia, o se po e silsila mai. Ia. Ia, leo wawai atua mafuta maila na Afioga i le komsino fe whaataua inga ma o le tātou malo Samoa i New Zealand ma o se nganga whiawhia ma le nganga whaafitai i lau Afioga wātui Apete Meredith e vi iai le anga le leo le tua te mailo suifua ia o tā wheloa i fo i lunga o pe au mangalu ia bale upenga ta whailangi i ala of sota inga telewa vave i nei o na pō ia wa ele fio mai a olo o mafuta mai lunga o le tātou Zoom ia ua fo i se avanoa e whaafangai i alo tātou o tunu i lau Afioga ia o nau whapelea langa o le porakalame Savea mo le Tanoa Ava leo wa ava mua ai le atua i le nei aso. Tau mafa se ava i lau Afioga wātui mai atu o taulangi, pa ia mamalu wha le atunu, pa ia mamalu wha le malo. Ia, Afio mai, ta lolo, e le ngafa tauli mai na i so leo. Ai, Afio mai i le mountainei, a mai le tō wha, a whiloa i fo i Samoa poto i ona tūlanga, mamalu ma tūlanga whalupe, ia a o tāpua i mai i tawhai fio le larorangi i le nei auli. Ta alofa lava, ma lole sai fua manuia. Sai fua manuia, Savea, o mau le mai? La ngonda le lei. Saka ufa le, kongur ka... Lea wala, la ngonda le lei whaftai. Ia. Loa le lei atu o fōlinga la le lei malo si fōi mata ngō fie. Le umalo kau whase. Ia, ai... Whawhailoa e kufo i le paia man malu o se kakua kungu ia po whelava le kafa o le ngela lulangi o lo kou maua mai ai le ngei whasa launga ia o ke whawhailoa ia e le swafa manu malo le tua ia le li whaola ia Savea ia kakongu ia o le a ule o a seisi ku paia malu ia mai le vau e o le whavau o le alas whamakalanga fo ia wakuku ia e koe langa i pēla langa i nai foi. Ia, ele e suia ngei mamanu mapa ia. Dia lava. Lolo lei tū, o le ngei e fiafi ia, e mole atu whaftai,
ia yo Savea ia o sila fia fo e ke lo au fa fonga ia o lo fo ka sanga o ka Lia la. masa ia ile si fo ia vai ka fo sa o ia ngei mo ia sa ke le fo ia ka so ka nga sa ia ia Lia la. malau so tangi fo sa ia ia mo le kwai fa kai ba fo la fa malo ia ke oi man ngi por kalame ma ka ngo fia o le ka ngo aba ia o isi o kai mi fo ia ke le lava le au mui Lia la. e fa pe o le asa o ma ka ko ngwa ka e lo ma fo Lia la. le ki o fo ia ai ma ngai ya le ngo e fa so ai yo le mo go mai lu mai lo por kalame malo la pa fa yo fai ia ale ngi kula ia ale ka ko po le ase ka o fo ie fingalo ia i save mon ngi i kula le ka kalngo ai fa so ai ia Malo. Aftai Tanoa fa lalo le Afioga le komsino fe fa to inga va tui la ngona le nga fa aftai ma le fa nga e tia i lo tali mai o te loa pisi tele lo ofisa i le toe fa tulanga ina ma le sila to toa e o loa Samoa mo fe fa to inga ia tu nu i fafo e me se fo i lo tato va no foi ma New Zealand nei ma le Pasifika pe tai wo fa va do lava le nei taimi e moni au te lo tau sanga wa tona i atu sa ta ngā duru e fo i nei a au na ma tau tu atu fo i e le ngata i leisi le tio le tato o le si ufonga le Pasifika le lima tolu tasi pi ai o le fo i wa e to e fio mai i le ngā solonga por kiki o upufai o malo ma ngase sa ta oto i ai ia lo tato o tunu o le nawa i tau o sui le whainga malo a o lea o te maitawina i le tāua tele o le whai unga na whaia e le tamaita i pālemia. In terms of a conflict of interest, po seisi mea o lo uso moni le li i whaipule o le te tai fo i lea o le i tua ngai. O le HRPP i le vaenga o lo puipuia ai a te tau a tangata. E le i sila lava le fionga i le tamaita i pālemia i seisi tū po oni whainga whaaporokiki po upawhai o malo, au o tangai ma sila sao i le anga waa o le tangata e tala whea ngai male wala aunga, male luma nai o Samoa. La sau sila i e ni mata upuleo le aso lua waa ma le fionga i le tumaita i pālemia. Tia ia le whaaporokiki ma upawhai o malo, lau o fionga. Whaftai, Savea, ia, ke katkomu, ia ke ua ia Savea o kele o awai kele le kula ma o le porkiki ma dielo salo la o kongo mako ainga ia le sa ia fo ia le ia sho kama ia ua la mo mau ki sa ia o le fo o ia sho uso ia o le nga lava e ua kupea ia la ko ia le fa ko kuanga ia wa fo yu pu fai o malo ia la ia o ikangi ia o limama vai nge le kau ko ingo sio ka ko mu ia la ia ia o le mau kau ave ia ke wa ia mai ai kau sanga o lo kal kunga e kau kua lo mo le malo o longo winga wa e kau kua mo le malo tuto tas tangata no Samoa. Ele fai longa la mula po ke blue po ke red. Ba dia la. Ke green, pe black le. E kasi lava le ngau kai. O le tautua mo tangata nu Samoa. Ba dia. Malo. Ia pe a kongula ia i se sila fo ia le fionga le tamaita i pale mia. Ia o le ngale fa tuanga o to mai. O nga lo sila fia le fionga i ya fiame e fa pe nga sho ngi kanga o lo ka lea ka kongunga i fa kingonga o nga i o so ngi fo ma fo tuanga le i nga ka ko uso mo ko fa finge fo o lo mau tofi fo i so lava se vasenga o le malo ia ala putonga po le matanga luenga o fa tuanga lava aua ne ingalo tangata nu Samoa pawale ele o se malo e fa pito au tasi i se vaenga fa fai moni
o lewa iai le vaega faaupu fai a le faatuatua le tua o Samoa o tas ia o lewa tu atu fo iai le ele ama se ga ngai Savea le leipa ma le national dia lava ia nga ka ko ia ka ko yo fika o le e alu ai lunga lainga e kau fai kau kua se ka ko ma lo fa tai sa no fa lo manino fo I malama ia le va ai ma le silsila le tunu ele green ele red ele blue o le tama no a maa mo le atunu ua toa ma le tama o le taua ana mo le atunu poto a toa manino le lei le vai ta se mai lo fionga va tutui ele folo fionga I le tofi le nei o le vea ma komsino fe whātawa inga. I se taimi o no tārandola ia lea. I se tasi o poloketi sa tā ngā lulue ai le tele o tausanga o tuanai. Ma o te loa fo ia ma whai lava. Na e fio ai o ta ma whai pe longo Samoa I le tā ua o le mea lea. Buy Samoan made manufactured goods and products. A le la tatale noa. O a tonu lava. Ti ute ma matafa ioi. Ole ofisa ole komsina o fe whaatawa inga. Paftai, Savea, ia o kiuke ama mga ruenga sa iai fo I vai tau le sa o iai mua. Mai le lua fe makasi e kau I le lua fe ma le iwa. Valu tau sanga. O le amatanga o ngā fo kofinga sa mate le lava I le kule o le trade ia po whatawain, ia ma le investment, ia po le sa idea leo ni au wala o ala manuia mo Samoa, ia nā fo I vai tau le sa maua kuaingi isi o fo ingi o le au fai pisi nisi. Lea ngā o aku whakungi isi fo I o fale kalimalo, le fo sa iai le vaanga lai o Savea o le lakung, Savea lakung. Le ngai whangamalo. Ia o le si voi vaanga le sa mako ngā lue, le ngā makai le whakalimalo le I whaleolo. Ia, so o le kule le meka o le investment o alamanguia, a le ko le trade sa kau whai e pe fo ngai Samoa. Ia tulanga le o le kau ngā ia o kako o loa, ngā osi Samoa. Ia, ngala le whatawa ingo le trade. Ia, a iai la masivaanga le ngā awha I fo la term le ngā po le kaimi fo le kofi ngā sa iai. Ai a makalo. O le vaanga le o ngā luenga whaavai taimi. O le RSE. Ia, salo e le opose li lo fo I le silfanga si o tātou o tunu. Ia le sa au wai le amka ngala bal pokalame akoa ngai I feu nga inga fo I makapenga. Ia mal fa kai ka inga sa iai le amaka mai lua fe mal fitu. Lua fe mal valu fa solo mai lor pokalame lua fe mal iva nga I mai taimi. Ia le oval se fulu won tausang. Ia ia o vai ngala I ton van ke kele ale e ngafa mal le komsina le fatawa inga. Ia ai foi la mal tulang foi le ngā lue va la lata ma lango anga I le ngā luenga foi po tiute ale tato konsula au le le a fe mata ia fa pe ngā fai ka ko ngā luenga o ka ko ie o mai fafo ia le fen ku fa ma sei I kauang ka ko ngā lue fa tasi e mangai ala le mako so tanga leo lo I kaimini. Ia pe foi malifionga ia afamsanga le komsina ka ko high commissioner le o mau I Wellington la mua. Ia pe o se au telenga leo le tulanga foi o kiuke mga luenga le komsina le official komsina. I tenei alo fa ta o tele leo madindo au fala le tulanga le trade and investment. Ia ai le ngata foi le nā. O lo le tulanga sa fia I le ulua I tusi o le tulafono ma le malienga o ngā ruenga whaavai teimi. O a ni whaafita uli sa tula I mai le nā vai tau sa pe e fōringa mai e tau mia I ava noa le lei e mawhai ai o na tatala le tele o maketi
Ia ma fa la wi lo sa mo lo na tulanga matango fie sa ia se yo o mai le taimi le nei ele ma fa yo na to tele nisi sa investment i le tatu butunu I vanga se ye tolu. Faftai mo le sili Savea. Se maka mai pe I le trade. Ia. Tulanga trade I le foi vai tau. Sa sile fia le foi I le vai tau. O le whakua uma lea, la sa kau fo mai ia tūlanga fo ile wha mai o talo lea sa tūlanga mai. Le iwa se furu le vai keme early 90s. A maka lole 95, 96, iwa lima iwa ono, ua maka su enga fo le po nisi ko ainga variety fo ile mawhai o nga soangi fo le mo kako wala le matai ai ia kako kalo lea. Ia mawinga mai I le afonge I aku ngui fafo. Ia le sa ia ngumela kasi, ngumela lua, ngumela kolu. Ia o le polo voli fo I le si kaimi le nga amaka mai le early 2000s. A pei o le mesa ia la kaimi la le o le kaumu fai inga ia ngā lua nga I le whatoanga. Wai e whainga ka le kulanga le o le ngalua ku kongo na makeki. Whaakulanga le leinu makeki. A saunoa la ia se kalo sanga fo le mo se mongi oloe au mai ia ai ko le liu aku fa pe ia se I mo sai mai ia se kulia kua se ka ko container le pe mo ale nga fo pe mo container mo ai uma ai fa pe mai fo oi ia maria ia am salo pe ko lu ani masinga fa fai mai lo pa bangale I mai le aku sa faka po fe ia ko mo le ska ko container ia ya peo o ngai lui kau ia nga vai tau sa iai fo I mga isi kau whainga whakoanga le tulanga o le whai sa iai le misiluki le sa tau whai mai fo ia o le tulanga sa iai ngai vaenga sa kau whawhainka ai mai le tulanga le biosecurity por quarantine ia sa iai fo ia le avangoa whakakalongoa ai ia le au le makanga ruenga New Zealand biosecurity me lako quarantine ia le sa mwhai fo anga au inga mai ai ia ai pangale sa iai fo anga I lui tau le au mainga o ka ko fua whailanga ngei mai lai le meeting le requirement le sa iai I mo meo mo Billy Parks po a mesa kalmo ele o se scientist ya mai me sa so ngi ya na mai ya pero kulanga la le trade ya que le al kulanga nga inga ia lava ka penga ka ko yo ya o nga au mai lo la le o lo ngi ya se fa uma pela le trade mo le fa kusa mai le o le tulanga la le wa o se fu ka usanga kalunga o wa se aku le tofinga ia le ala ko e foi mai ngi ia fa falling mai o le ao ia foi ngai lui kau ia ke mingi e kai kusa malanga foi vai tau o mawala ka ko kalo le male si kalo fou la le wa le kalo vavi po le ka fai ia ai pauala tulanga lo lela la fa kali koi o se kam fainga fo le fionga le minsta le sa ma wa fo in do fa kalkal ngoanga le vai sta luai o lo kam fai pe ia le fionga minsta ma le makanga luenga ile ka penga inga le ngai ka ko iku malo ia wa fo il selselenga ia marmele ka ua kele ka wan coordinate le fa maupopo le vao iku malo ia itulanga le mafai ai o fua le ia le kaimie lenga le tu le ku malo awangi sele uma sele mama yang kapo ko fo le me koi uma mai le fies full container ko fiu ko fakat ile si o passing so o le la fa kai fo ia le nganga o ia le fionga mista ile unga ia mai o kapo o aku ui mai la ia kapo I kumalongi mo fono fa vai so soani ange ia o le kulanga o le alaman wia
maleunga ia la leo le ala manguia. Ia, o le tūlanga ia masangiai ia o le kausa ilia leo ngisi mawhai o ngā maua mai eise la o lo o fia fo e fia o aku Samoa. Waku se lako se lengi e whaingalue ngai e le ngaka le whaku ingo ngi whale whaingalue, whale ngausi o loa. Ia o kele lava o le mau aku o ngisi e fia o aku. Ia wafongi mo i whale kalimalo. Ia. Kai mingai fo ilala e kaun whai aku fo ia ngisi o whale kalimalo. Ia, ele pose lilo. O lea whakwa umaku le COVID. O au fo le se furu sulua kausanga ngi kaluai kalungo fo i Samoa. Ngu fo i aku o ngalue fo i le tūlanga le sa whaku inga fo i o se kasi o whakalmalo. Inga i le akwa le paka. Ia, ke le ale afianga o whakalmalo malawa. Le fo ia e pe o ngasi le fia le kele o ngai o kako ngaka o lo malanga tu Samoa ia nga ele i ko kalainga ia le falkalmalo kele o le sa o le eki kwek ia o ngisi fo o falkalmalo inga le malai va le inga i faleolo mo fanua ia o la fo ele o ako ko le o kalainga la fo i fa solo la ko kalam fa le ia kili awa ia kalinga malo fo o kako malo le kausang fo ia e kele ala lu ikau e kamingi e langi si fo o lai o fia o aku ia e fia mo ia bango e bakwa fo sala ko selling ale o fa ka wingo fa kalmalo ngi ia po o le fa ko wingo fo ngi si o fa kalmalo fo ia ulang ale le ala manguia ia o le fa e faima fa kalngoma masamo ulanga foi poangi au wala ma fai o nga fatosina nai ia keleo o ngi foi fai au fai pisingisi ia avaku ia la ko seleng e fa fai ngalu ngai nge Samoa le kulanga le o kako RSE ia nga o leo o le po fo se le tulanga le sa ka ofi le ku mau fo ile ke le fa nga solonga pokalame ile am kangal ngi ka usanga ia ele tio fo se ka ku fa nga malo il tulanga le o val se fu ngo ka usanga wa ka nga ko e au ili le ia fa nga vai nga amaka mai ia masai ili wo e fo swing o ia ngai vai tau e sui fo fa nga malo ngi sila ia le ka fa me fa kas sui fa nga malo Australia ia e ai tūlanga ia whai makula i mai e aong ka ko pui pēa ka tō ka ngaka o lo malanga mai e le ngaka i le vā ma whale whai ngā ruenga ma pūlenga ia a le vā fo e au ka ko ia maisi ngai a ka ko uso ma Pasifika ia o ka kongu ngei vai kau o le leia fo e o le o ia masangi ma o whakulanga fo ia le malo le kofinga o miso upu po liaison officers lenga fa kulanga mai sa kasiasa i le Hawke's Bay a le kofia ngi Malaysia ka ko so upu mo le South Island ako o liaison officer nga mo South Island le sungale ala ofiso ia Tomasi Penny ia o ia le o lo kaufai kemingi e vai uma po kalame o nga leo lo sa idea mai pese se kasi fa lua ia ka ko suso op ia o vai ngala le ma ko ke nga lu fa kasi mal ka ko ofisangi ia ile makai kuing al ka ko por kalame le fa foi mai foi ma ko singa adielo nga se ngi le vai aso le amakanga vaso ngi ila lo ile Hastings ma Napier fa ka kalmo fo Hawke's Bay fa marulu fo ngai au fa ko anga ma pulenga fo ma puleo o ngai fa fenga wen o ngol kulanga o leo lo kau fai lava ia ka ko malo fo i fenga fa vai inga ia ta otole o kingo ai le makul le o fa kingo nga wenga ia mo le nga ka mo kemi ai mo lumanga o ngi ko inisio kulanga po ie kau fa le ko wai
Malo whaftai. Si whamkalanga ngā wa koi pe si updates. Po si kala laka mai le. Kalungu koe fo i mai nge ia iulai. Ia. O lo kau whai a kua kele isia ka ko mea o lo fo kau sanga i mori a fo whafkai ngai uso ia sa avea fo i le kofi o le komsinga whatau eina. Ia. Le sunga ya Dr. Pao, ia whapea fo i... Sunga mangele. Ia te nane mangele, la Afioga ya mangele. Ia, o le nale talat. Malo whaftai te doa whaalalo fo i ma fono i le tulanga o vaenga i e tolu. O lo ave i le whaamumua le malo. O lono winga, i la uwa wa ai le nawa i tau. Sa le i lava tā pena i tātou i le tulanga lea o le supply and demand. Inconsistent po le winga o le uwha pertania le na e moa nei ai le moa tai au. E le mwhaila o le tātou maintain le po le sustainability o le sau o le supply na. Pe o le mea le whaina i fiti nā lo tatu ma tilo ma mo o mo. Oka le kele o whale o loa. I fully supply that demand all the time, the whole year round. O lono winga, e mawhai o na tātou wa wina mai ai, ia ni whainga fau mani tūlanga whapena, ni mawhau whaunga fau mani aiki o fau, o lo whaata mo o ei pisi nisi a nātanga tawa, pena o mele o whalinga mai, wa control ato e fiti ia whai to toa uma, ile atunu nei. Mal whaalo alo, peo nā se langona, le nao le asau se sila iai. Whaftai se vea, o le tūlanga tonu le ua mai leo koe kau kilo aku iai fo le pola kongu ale mafu anga fo ima ua whapea ai ia le kako whawhatau einga. Ia o le kongo le kalipupu lava ia onga o lo fua i le i kua ainga kalo le au mai e fiti. O le lai ia le mai pe la ku le kalo ho le ka u le palangi o le pink taro. Ia ka ko kalo ni we ho le sa la lo ai le vai tau. Ai bo le wa fia ngi lenga. Ai sa le lava le sa no. Ile tulanga le e ao pe on ka penga le ma coordinate. Le lei ia le supply side. Awa o lela e iai le tima I kongor kako make. Ia ele o lava mai le supply. Ku mai la leisi ku foila a faila ku salava pe e lava kako supply. E iai als kako ngā luenga kau ngā whakingo. Ngā dilo. Aluaila, leanga ua lofo kau sanga ua masangi uma ia salo kan kong foi o foi Savea salo al pintaro foi ngai ke se kai. Ia sa la. Awala ngai manga ia. Ele o fa pe akula ele kau fa kau o le pule fa telia nga ngaka fa kau. Le kiu ke la man nga luenga ka ku le kam po ma ko le la kam fa ia. Fa pe foi mai o lo fa kau inga le ka ku o lo le. Ia or ka ko nga lu fa kas. Awa se fa la wi lo. Awa se fia foi. E me foi le fa pe mai ia. O ka ko umo ka nga hu Samoa. Ka ko e mai ka ko kalo Samoa. Fa ka awor fa ka wal kalo le I por kalo o. Ia nga fa pe ko e sa ka ko go ka sa. Nga ku wai lu mo le fa ka o lo ko le va ko se le ma nga ya kalo le I por kalo. E vai koe au le leile ke nge whakau o loa. Ia ma ke ale wa se man. Nenga le ka ua sa leo ka ua le nga kalo ka kilo ye. Ia. Ba lo fa tai o le si vai nga tau le awa o se o le fatu le o nga luenga sa ta whaalawi loa le vai tau o vea o komsino fe whatau o inga buy Samoan made products because we buy it because of the passion and the love that we do have for our people. Ole nau ta inga lofa pa e toi tū ma tilo talo whaile nei talo o ta oto mai I o luma. Ole a o lungo lau ai. I le tangata sa afu le lea I le totoina o le talo o le tangata Samoa o le whai whaato anga Samoa pe lusful se nea lai si le tuai le tau o le talo Samoa na ilo o le talo Fiji Tonga po isi atunuu e te mawhau whapena o na
So we buy with the emotions of o le tilo le mea na alu le afu o le fai whaatoanga Samoa. Lua e alu sa o ale tupele o le lima o le fai whaatoanga Samoa. Sao no i lau whionga i le foi manatu. Sa le lava le sa no Savea. O le pe o tulanga tonu le kusa o le kako sao le kako uma le I fafo. Le au mau I aku I fafo. Ia pe o le tulanga le uia kuai pe fa uia kuai so kako sao I le aki nga inga o si o kako ngu. Nge ke wo kako mangaku fa pe o le nga kasiale kalo. Pe luar yo le ale esen. Ia mangkula oi. Fia se la wafe sa mo I fafo. Po ingei, po Australia, po Amerika. Ko fumaka ko male kalo kasi fa ka. Ile vai aso. Oka. Ya se la wafe nga lu se la wafe kalo e fa ka mai ile vai aso. Absolutely. Au inga mai fa. Ya o peo le tulanga le sa ka ku kalngo ama fa mau ku nga vai ka pai sa mon me. Ya ol ka ko fo le ka ku ol ka ko le so soani whatever you call it. Ol ka ko le sao. Awa I se kako. Ma lo whaftai e se le tau o le nāmea. Wai fio I Samoa. Ai tu mau pea le nāla ngona ma le nāfo I whaupunga e whau au pea o na tui atua I le atunu. Awa pela o le whatau tonga na whainu mera. A ola e tasi le talo ai fia se lau Samoa e tofu fo o le teimi o lau te whatau le talo le I nei. La fo e whatau isi Samoa to se furu I whea. Oka le nā sao. Wha I o le whao ngā ino tātou lava fua whae le anga mga tātou lava fōi. Ele ngata I tau mawha. Ia e whapena fōi isi o loa. Fōi le ngausi taurima ma tūlanga whapena. O le asau sile I se inisi o whawhita auli e taipei o le transport. Whela ua inga. E le wha le tonu o waa I le au mainga o tātou. Wha le leanga a mai poloka I tei pula le whai. I o e pala le talo. Wa tātou le mawhaiona au sia le tūlanga māwalunga o le biosecurity ma le quarantine. Wa whaaleanga ina a toa le nā utana au mai. Ai se ai mafuai. E mawhaiona tātou whaale leia ia tūlanga. Whaftai Savea. Tāua, mkwa kaua ke lea le vanga lewa e Samoa iai. Kaluai, ole pe or fai ko wale e ui mai ei, por le ala se ka ko ngai o inga Samoa, coordinate le maua le ngumela, fai ngumela o le sapalai e au mai, ai poloka il fai ko ele fai nga ui le mai ko ile timely manner, ile kai e mo mi ai. Ia, e ngal fa le ton, ale o nga foi au mai, ai ia se fa le ko se kasi pe lua le tulanga le inspection, ia, o ngā maualola I le tulango ele e whaasu. A whaasu roa. Ia woki fo ele shelf life. Kei tulango. I le kulanga le o le a puulanga shelf life expand. Yeah. So, o le ngala e kau o ngā vawe whaakau. Me fo langa a le vawe lang whaakau se. E pele falling hoi pe ua ufo. Le pe ua pala hoi le kaku kau. Ia, o kele ala vai nga umai e kau koe sisila e ma vai. Ia, o le tulanga la na le fo sa vai le vai kau. O le ala se makai kua kua nge kai. Po le ase tulanga iei. Ia, e kele ala o kaku ofisa e pe whaalango lango anga I le vaenga le au maia I al whaele lang. Fua whaele lang. A mo mia se fsosoani. Ia, longo mai. Ia o aku le pela me sa fai fo I mua I kausanga wakea. Ia ole o aku fo I la le lunga po le wafu. Ia po I fo I le malai valele. Ia pe akau mu mai le oloa. Le anga kele o kaimi. E pe le o whaku kua inga fo le. Ia voi lo fo I sila fia le Savea I ame ka o masalo. E o pe au mai le oloa. Ia pela e whaongai fo la le ofisa I tūlanga le a mo mea seisi au wai I le kaimi le whai e le suenga po le inspection. Ia o le kasi le a kaimi e ma whai e o ngā awe ma vaai wha le ma makai ku. Ma maua mai e si wha kalanga mauti noa
po la kongua le tulanga nga o po le mea nga o mai i le lenga ka penga mai ia le pusa o loa mai Samoa ia po le mea ua iai se vaenga ua suia kula fongo o Nifila a ele i longoa Samoa po o iai fo i isi tulanga ua maua i ngei ele inspection ai le o mau ki ngoa ka ko i Samoa po i ngei fo l'ofisa ia o ave la leo se fasea po se kalo sanga fo i mo se fa mangingonga inga ia fa mangingo le lei mai ai tu langa ese o le awinga mai leo ka ko lo ia pe o le ngaluenga ko le ka ko malo ma sui le malo o le facilitation ia ma le make sure fo le tu langa o le regulation ai ngei po Samoa inga o lae fa kingo le lei ia o tu langa na malo ta ua tele saba sando fa so tu le fionga le Living Star ile fa ta ua ina tele o le mata upu le o le toe fa ola mai o le atina o le westete ona ilo taltonunga o le internal market level na la to ia le local market i Samoa e taunu mai uma iai fua fa to anga ma fa le leanga fua ma tu togi ia tātou local farmers ma le au whaila fumanu ma le au whaiwhaiva ma toi fo o le tiute le westete ia tausi le lei ma teu wha le lei o loa nei e tā pena ai mo le sailia o maketi po le au meia fo i fafo ona puna mai leo se mafufonga wha pene i le tā ua o le export authority leo wa wha atua ina nei ina ia aua ni toi whaia le mea leila wa whionga i le komisino wha wha inga a umana to le whaato anga le tangata, ma lana hatinae, sele e ia, lau e ia, to e sau walu ia tunu i fafo e so ele maketi alu iai. Ai te tau o na fia loa, ia tama le malo, minsta, i le level lea mawalunga, e fe soani ai i whaai whaato anga ma e whaila fumanu, ma e whaia lato watinae, o la auto so ele maketi, a ve i mea. Aftai. Kasi foi lá esse não foi ka u. Aftai. Ma ngai ke le ka pule la e mawai se ha ngoa. Se ko ka fa ma ningo ko ya le vai panoa le. Ma dilo. O se kulanga po le fesiringi le tonu lava le kiuke o le sui le al malo ia po ngei po se si po kanga po ela sirve bo ele fa punga fo le ke le fa nga fa palangi ia kumu fo fa fo ai o ka ko fo ia private sector is the engine of economic growth dielo pela tu langa le ke ka ki kau fa ke fo ia o le ngalulua le vavaalua o le kako public sector po le malo ia ma le kako private sector. Ia o tulaga lea ua e sa noa i ai e moni e kauoga fesoasoagi mai le kako malo e le faakulagaga foʻi le po le saʻiliga o le makeki ma tulaga faapea o lea lae kau mawhai pea o le kulanga ma kiukeanga le ofisa nge ia mai ai kausanga walo. Dielo. O le whaikekenga la o langa pela o lewa e wha mai le tūlanga o le po se whakaikainga. I le kako weskeke, po le stek. Ia o le malkain foi ngei o kele o fia kalango kele la i kulanga le onga o lae e kousu le meka o le transition phase ali ia kaluai msalo le sa i le lua whakatungoanga le vaso le ngei man miska fo i o le sa he alluded to the fact o le kako export authority le whaku i o le la se e karia por kako ofisa ngei se i wha mangingo le maima wha mauku ia le kako export authority o lo afia fo la i se tūlanga ma le state ia mangingo lo io Moses ka whakakangonga ian koe wha mangingo leila le tūlanga malo alo vaftai mol kai mingei ia peo se fai kan fale onga o le kako o le o iai fo inga isi kamali
ma ngisi o kako kampangi lo nga e le kako walo ka usanga o faia fo nge nga luenga por pisingisi o le awinga le o lo ai fafo anga i fafo o isi o lai awinga mai ia kako popo o isi o swa popo ia fa le kalo ia mafua le ese fa ia ia fo la se fa keke awa ia oai a koso a oai a fis ia ia ai le pe la nganga le sa ukala ngo ko le mkanga ile coordination la le ma dia e fai manga ia fo ile tulanga le la fa oso mai ile ka fai ngo ka ko fono fa vai i ku malo ese dia ma fai ia ke ila ko o nga coordinate le mai ia la ko ki ku malo ia fa ko anga ia ma o le foi le wa ye le ngang fon malo le fa la lo foi e fa wi mai foi le amakanga foi le recruitment ma selection i ka ko va ngai nga nga fa vai kan ya o fa wi mai la le nga lu fa kasi la le mal va nga le private sector o la ko la le ai la lo la le va nga ko mai al ka ko export authority le malo o le malo le regulating make sure la file accreditation le sa Samoa ele mingska ya mai si mau vanga se mau tool le mai ya nga work a ko ale kusa le la fai is a whole national unity program fa ki ko ingal ka ko pokala mele o nga kan le pe yo le vanga le sa no skemi mo le nga fa kusa ya fiki e ka coordinate le ia lava per supply awole le nganga mol vai kaminge kasi do masinga o ki voi le si koru masinga ia apela leo manga leo amakang fa kulanga mai structure sia pole infrastructure ale malo e manga ia le fa nga pe o kako awala lo ia i kaminge a winga mai lo a kako office ngi make sure siaki i kako baanga i ele quarantine biosecurity o kula fongo le awinga mai po le ki fo le awinga mai ka ko lo e ko ko la ku e pe se ka fonga le nga ya ka fa mam la mala ki ko le winga ka ko lo fa kasi ala si vanga ka lo yo le tulanga fo le ka ko private sector le la ke ka fa maningo ki le ko si le fia foi Savea ia talo wa o lo fia ko o le si fai pisingisi foi o lo foi causa ia ele mele o le kako o fai pisingisi e bo e profiki but o ia le o lo kau ave inga le risk ia love ele kau langa kau ave le malo se risk e tu langa le a fa le kongo lo inga kinga foi le malo ia a hoai ia fa ku per mal o kanga kangu Samoa na dia o la foi la fonga ia mo ko fa se mai foi le malo ana ia le facilitate regulate ai ngaru lue kwa ka malo inga ia so au mai ka ko lo ma dia tau tele ele fa fonga bai le tunu fa ile business el tangata he takes the risk so dia tu le malo e tilo e tutala ia mafeutunga inga negotiations e fai le valea ona ole credibility le o tutala no atu i le fionga i le komsino va ona ole silo mai o atu i fafo olo o ia ile lango le malo not necessarily financial but to open doors mo le au fai business no tio la le private sector i la tu mede fai ai loa olo ia ile backing le malo le matapula ole se tulanga onga o afia i fe fatawa inga Samoa ona ole fatawa inga fa o malo le lolangi because one of the most powerful union in the world is the World Trade Organization mai sili foi onga ma powerful la to fai unga fai i meo fe fatawa inga fa o malo e ese fati te inga o se meo lo whainga tai ia tātou fo i whiutanga inga le melea a wā o lea pe e wholinga mai pule mai i lātou
Po oile atunu u tātou te trade, ele mwhaiona tātou tōngia ni taxes, ma ni tariffs, ma mea whapena. Ai o tariffs, ma taxes, a wharango lango i eilo tātou atunu u le telo tō sanga watuna i tupe maua mai i o loa e lafo atu i tono le tātou atunu. Partai, se remo le whaafsiri, kulanga fo e moni, o le kele le trade, o whiwhakawa inga nge vai tau. Ia pea o lai fo manage mai ai lalo le whaamalu le WTO, o le World Trade Organization. E iai le whaamalu whakatoa le, iai lalo le kakou ia West Pacifica, po le Oceania fo le iai le agreement fo le ka o le PESA Plus. Yeah, PESA Plus. O le peila le PESA Plus le nga pese whenga inga la le mo kako e kawa umai mo Pasifika. Ma New Zealand la, ma Australia. Ia, peila o le special agreement ale ia fisosoangi e fifakawa inga le kongo al kako region. Kai mingi la, ia ula langa lefa kwa kau sa ilia po ia isi outstanding issues. Au kele ia luese mai Samoa, sa fai whakakangwanga male chamber, whapea fo ile Samoa Association of Manufacturers ma Exporters, ia mangisi o le au exporters ke kele ngai, pe iei kako mka upu, o lo fialanga, ia po mka upu fo ile outstanding, o lai whaawau. Ia le kaimila le sa longo mai au pa mai ele ise me o ia ile kaimingi o lae kau ka penga isi mka u ai pauale tu langa le la sa kilo ia o le supply side pe le sa sa molam kang pe o le major challenge le ile kaimingi mo ka ko Samoa e lai ka kaua mka penga le ka ko supply side ia o nga whaangai oi lole ngisi o Pol Kalame angai mai i New Zealand. Il tudanga o le whale o le ala manuia, po le investment. Anga longo pea, e iai se Pol Kalame o le kau whaakulanga mai i New Zealand. Le o malmlamak iai. E meka o le Invest Pacific Fund. O le kupela le la whakulanga e New Zealand, pese private investment fund, equity fund. O le la amaka e ku e kongo New Zealand le se $10 million. O le saili le kampani le o kon kalake New Zealand e la ko ke whaanga ia le pokalame. E saili la ko yang investor se ku ia le si fast $10 million. Inga ia maua se $5 million. E whaavangoa mo le Pasifika. Mo ni pisi i le Pasifika. Po ngisi fo o ngialam whanga o yengi la ko pisi ngisi ngai New Zealand. Po Australia, po whela walalai. E mawhai o ngā koe sirisila ko pe kirkiro ko fo i le Pasifika ia maise ia kakuwai ala mo Samoa. Afia whakulanga se la ko pisi ngisi i ngai Samoa. E iai la whan le mawhai o ngā la ko kusikar sanga iai. E maua se fesosoan. I se pupe waku e whaangai o iai iangi pisingisi ke kelelea. Ia awa se alamanguia fo mo kako. So it should be out probably misalo po le second quarter next year. Ia se kaimi ang whaalau ilo fo ila le po kalame al kamingi. Le sama ko ye whakaskunoanga le lua vai sakaluai. Mai ka penga inga ngai whamoimoi. Mala. Pai loa ko ngai kai. Aftai u taua tele le tātal longa ma le tā whaaso i le so. Whaafonga ma sa usi fo i le mai mō ma le silisila le atunu e i le tele o isi ma ta upu e le i anga i ai ma mamna bai whapea au na whi whaatawa inga ma tūlanga whapea na la umai kalo la umai wa ai whai koko ma tūlanga whapea na e onga ma ta ua tele isi ngai o inga e whai atu i tua ma isi ma whauwhaunga sa ili. Au te mawhauwhau lo tātou wāna nofo ma tangata nuu o le atu nuu le nei tangata whenua. Indigenous people e iai i la tau o umana whai settlement o Tainui, whai settlement o meo tupe ngati whatua.
Le ase to fa le malo sila ono we fa fosi close tele ile au mauli milionea I wa ye le vai temi nei ia o nei kaipara mai matala no so o imata upule nei isa tulanga e mfaya ina ye se so ta inga lo tatou malo tangata no mo malo so ta I mauli o man fai settlement ta I 5 milion na fai fa pena invest I fo I tono Samoa pe tatou invest mai fo I ala to tele la to tu pele lo po fe be fa alu ye ia a kongo se kaimi Savea yang fa so mele se manguia ngai ya ki I'm so lei ole tulanga tonu ale le sa ye fo se manga ko lo ko fo inga mai ngai ile ko avenga kofi ole kasi la le o vai nga ka sa o kilo ye o ko o mai le kofi o ke fia manga o lava ia o wo ia sau kau sau kau ia ole tulanga fo ile vango iwi ese ngi yo le salau solo you wouldn't be surprised Savea but kelo si iwi ia la cosa o kanga tatou o lalo il mele sa il Hawke's Bay ola ele ngo fo le iwi na te kaununu ia ile kakale swafa ia iwi tomoana ma leva ko kausanga o kai fo ava to la Afioga o le fanau na o le ngafa tonu ana se mun tafa mai apia ole ngafa kusala u se mun tafa kau dai fo inga ole kelela o nga ya le vanga le ilesi ku I kau ese esa ia kam seu sa o le sa no ale kam seu onga ole afangi ole alo kam seu fo sa o le sa no ole sista o kinga le ngole ole uso ia kinga mal tinafo o la ia Samoa ia msalo ai kangela kinge pe au fai ia o pai ko ke ai olonga grandmother la nga ia ole auntie ole nga iwi ia ole o la u fam kalangala kele yo kako sokanga pikanga ile inga kako uso fo ko afinge mai maori ya nga ile Samoa ma o ngala le ka ke manga ko unga I pea ma au mai ko kongu inga ia kako nga lu fakas olo o yai le nganga o mai so ye kongo le iwi ma le si foi banga le ko falong lo ko la fia o ko Samoa e fai ngai ala ko family reunion ko le mo ka sanga fo ma dia la ma ngai o ko a makang ko la langa le ko maftanga le ia ile ku ia fa pisisi ka ko kalmo ka ko ia le ai pola se au wala fai ka ko ngalu fa kasi ma pen ka ko bloke ma lo fa tai sa le ia fa tai Savea nga le nga alo sa no fa lo fo la Afioga ya a tonu le fa inda fo la Afioga lo langa tui mata upule ya tonu le ta hotele ai ya londa langonda mole anga illuminai o awala ia mavano le au te to tala no mata upule ya tonu ave ile to fa la Afioga se tebi o mua ona tilo inisio tatou o loa mafuo fa le lenga lo awina tu fa fo pela o le ava ma le nonu o le ava o leo te tonu na o le raw material lo avatu ma le nonu juice lo avatu na paula na o le tatou tupe lo maua mai ai asile tu la fono fa avao malo international intellectual property rights e avatu lo isia mani
wa umara te mai le tātou tupe le ava, ai tā ngofo si a mani le liu extract le nā ava. I isi products, tau titi mo le 5 products. Au te li lope mo mai se tātou tupe i le nā me pele ai, whape nā fo le nonu. Whātu ai fo, ina ia amalgamate and fully have the benefits mai tu la fono whawau malone of international intellectual property rights. Yeah, yes, it's critical, Savea. Tūlanga le mai sai ia ngisi fo o loa fo i patino i a Samoa. E fo i mo medicinal plants. So o kaimingi e ia ka ko makanga rungal vaenga makanga rungal whapikoa o sirsila i le tūlanga i ngai le ka ko vaenga le MCO ko Ministry of Commerce, Industry and Labour. Ya o la ko le ka whaioi. Ai ile ka mwhainga i from le tūlanga fo le ngausi o loa ma le whakawak le whafo. Pe ole nganga ma fa mo le ia ka ko alo ese la kiki mai le vaenga le ole crop selling a ka ko i me ka niche selling niche markets ma le value added products mo se fa ka nga fo le ia la wa i fo kampangi la ngalue fo ile ka mfainga o meia for example le pokalame fo le sa mo fo le miska i le straws o ka mo fai ile ka ko fala maka e fa ngale le uru ya awa fo le fuaka ia o palasi fo le uru la ko pe ya o suenga la sa iringa ia o se awala fo le fai ei o nga fa ngai ngai ya fu fa ile le ia awangi mai mama ai mo wala sa ngo la ia le vel process e ka ko ai le fa ko o lo ia fo ile ka mo fa nga e se ka pangile ma ke ngalu fa ka foi o lo o ese le fia le fetau fo ile le ola ia le fi pe se fetau o makafanga ila ke le fa nga o la au ia e ka fai e pui ia ka ko coastal area le ku makafanga la ke le nga e la longa nat fo le palasi mai ia o le ngala le ave fa mango ma vi folola ia ile fai fo longa swau e mo me le swau e high end dala le product lenga le oil nga e ave i fa fo le la e kapangila lo ke fai ave le e perkania mela ia o koinga o loa ia ngausi le kau mawhai aku ia e unga ia inga ia add ia le value e le nga le kau o mai ku rekanga la foi faf ai pesla ka ko fai le oil ko mo le high value inga ia nga fa popo fo le ska ko pe fasiringa mo Samoa ia ia pe ole nga la ka fai e go le ku le inga ia ka ko crops ese awo ko elu mal commodity sell yes como fai add value a niche market or products like buy products na malo faftai ese le tau faftai tele lava i lau fionga le tali man malama foi ma fa manido foi le tunu tau lunga ia le tatal nuang le nei aso ono le mata upule nei sa silinge ia o le min staff so ni atu se pepa o nai motunga afa o le mata upule nei man tu foi e sila a i nei sa o se elo ma vea o se fatonu i te tonu o le Ministry of Pacific Island Affairs na mafua mai ai o na sainia le whengainga o ngā ruenga whakwaitemi e whaiwalasi malama i le mata upulea mai sa o watuele tu o lalo i le whionga le Minister ia a o iai lalo lan mata ngā ruenga ia whamuina le atinu uwain o stasi le nei o mata ngā ruenga ma poloketi e te tau na matua i au tala ina to e au tala wina a toa lava mai le amatanga ma toe sila iai e le i mafauwina o le amatoa i tupu maola ma lau usiusi ma tele le whainumera na vai tau atu tele 5 salau e o mai taimi le nei o wawa i atu siri atu se furu afe i a tangata ua afi ma ua ngā lulue ma atu ma toe foi mai o lona winga
It's a ministry itself to stand independent or alone from any other ministries. Malalo nisi minister. Ilo tal tununga le na. Ya matoe sila ilo terms and references so o le afo yo le fai o Samoa le o mai fafo. Or rules and regulations, policies for safety conditions. Mo le pui pui o i lato pe ato nu o lato. Destinations, final destinations e ngā lurue. Wa le mela le o tu lai mai nei, le telo whawhitauri, le foi e tū le ala i le tūlanga. O le māli li wai o alo i e tō whātulou, mori e tu foi whamaisenga ma whanwhananga i le mata upule nei. Langa o leila lo lau mtanga luenga lau fionga. Ma lau foi sila iai. Stoe sila foi le ratio tangata whai ngā luenga. Wa sili ona tō tele atu tangata whai ngā luenga i lea i tūlangi, ma le i tūlangi. Ai pēnā o le tō tasi pe tō ruan tangata e wa aiani tangata sto rua awhi. O le ase tanga i mara sila lawa fionga. O le komsino fe whaatoa inga. A ngā i le bin star. Ia whapea fo ia le whainga malo o iei nei. Mo se tali manuia mo lumanai. Paftai Savea. O le mtaupu le ia pefo ngai sau. Afua le amakanga. Wam kwa ke le swinga le wa in terms of the numbers. So sa le ala le sa wanga kulanga le ka fo fuanga ai ya ni puipuinga po se pongi ka yala fo le pa puipui ai ya ngai wanga ka fainga luenga. Ya mo silfia ya ole le kaimi fo isa makai po kala me akon ngai nga fai uma lo lunga lo fisher ngai kokas ai lenga umalo le ko fia lo masui sui so upu po liaison officer ila lo le fox pay makasi le malunga ngai ya le la wa ka ofi uma ele ka ko malo po kala mele amakanga ka sangai ile koe ilo inga le o vaenga mala val po kalami. Ai sa yaila mal turanga nga koe kofi mai elo. Malaysi suiso upu. Lela wa lua ngai, mai kausangan ngai, o nga o mia. Inga ia kasi ya concentrate le South Island. Kasi ya concentrate le North Island. Awa e kekele ia Chuma. Mai ele fai ngofia foi o lo ke mam la le lang sa fer wa i ka vale ya soia e ai ko ngai ko oso la lo ko fai mo so upulo talo fa so o le la fa kai foi il ka ko malo ingo wa ese ko fa inga ia ko tapor apia ngu mela o suiso upungi ia ia la aule ka papea ia kulanga le o Australia ia pe nga silfia o nga fo fa oso po kala me Australia ia o le mafuanga nga le wa ia por sifuru afi o mai Samoa ia ai o le tulanga ia ile nga ngore malu e fo ia nga fo ele malu ele me fai un ka ko fa pe ku nga yo ka ko ka ngu oi dei blabla nga ese o ko ese le o ma ko yo po kalame equity of participation is a critical component o le ko revising al kako malo o le por kalame akoni ele mfanga fa pico au kasi se mbanguie mo ele ku malo po le ainga po waila ai ka kau pe on fa so o le mafuanga foi la le ko revise ai le ka ko policy ma lo ka dia le finalizing o le implementing o policy the policy has it inga ia mau avango malala ngai pa ko le la el fuanga le ku wanga ia ka ko fonga fa vai pe a makamai ma fe so ngi el pokalame a ko o le tūlanga le whapea ua ke le whapea le por kalame e kawalanga e sanga ia department division po se ministry. Ia o le ia langa division. Whapikua lava division ia ngā o le ngalunga whawai kaimi. Le langa ia ngai kukongo o le ofisa por makanga luenga le o pisingisi malama nguia. Ma le leipa. Le lau a makange ia o ki topa masinga kalwa ngai. Le ua
ua sifi a koa lela i lalo o le kako makangaluenga o kupe. Ia. Ia. O lela ia o le vaenga a koa lela a sifi ia ngā. Ia pe o le whaamoe fo ila ia. O le fionga le minsta leo o Lautimuia. fionga Lautimuia. Ia o lela ua whaapikoa le peise komiki fo le task force. Ia ua whaaka o le komiki ia longo winga pe ngar komiki fo Kalamoa. Ai o le task force lo ia longo winga. It's a functional committee. A functional group of task force for a special task. Ia o le vainga a koa leo kako po Kalame. Inga ia mauku le leia ma whainga whaavai le koe kilo foi la ele ngaka ele au ili inga le leio o le policy po whainga whaavai. A ia koe la ngā foi la se tūlanga koe whakalkalangoa le leia ia. Hila. Ia, kai ngangi o Australia. Kelele se senga po Kalame la Australia mal po Kalame le whainga sila. Ele o ilalo la sa o ainga ia Australia e foi iaso upula ia ma la eva ai foi ilalo ka ko official komsina inga Canberra. Ia o la to wala le nga fa fo i male kula ia kula foi len kula i me ngai fa ngau ia ngai ngel fa bla le vai askalu e po le weekend kalu ia eva ku foi fa mai senga ngai makua o lo sa kali mai kalo mai e fa pe foi ngai ngu mai kala sia au ai ia lewa ko poi fa la bla ia e makulava ia fa mai senga mo ila ko ia mo pel ma fanga mai le lofol ka aol ka ko ali faol i mo le tua ia lava ia tulanga foi le masanga un ka ko anga ia il tuanga foi le fa pe mai fa upunga e o ngame tutupu ko e mafai o ka ko kilo le ma ko e fa sankongu ia ngai ka ko fainga fa vai ma ko ki maka le ai po fele mesa po la se turanga e ao ko fa le ia kili ai le fa ki ngonga po Kalame inga ia au ngi ku lai mai tulanga fa ngonga fa pengi ia malo fa tai o le o se fa du le tatal noanga le nei aso fa malo lu atu e sa fesili tolu na la foto ia to tali mai e se le mele Savea o le vau pasai ia ka ua whainga mea. E sa ua psire foru. A le mo kusia isi kusi siri whakai ka e se foru. Mo uroi ka nene kai whapea. O whai alau, wai masangi foi ka whainga asamen se whai meo mock questions voi e pinge. Whaaftei tele lau fionga. Lea veseo le nganga whaaftei ma le nganga whaalalo lau fionga. E lau tali whaalalo mai. Ia o le talo sanga fo le nā le atunu. O le fo se sila mai. O tapo ia fo i o whaiva. La fo se mea teltonu e mada bia ai le so swani ma sulfa yatu i lau fionga ba lau ofisa ia po i la tau fo i lo ia ile nau te inga in investment ma mea fa pena e fa tino le lumanai ia a o e iai teltonu le ofisa ba le nei fo i vai tau o le vala aunga le tua i lau fa au wina lo fambai le tua mai lo tusa so tamaduia o le sa e sa i le vao sa ili se la au awa le monto o le tumo o le tui manua ya le la ua se mai fanua la fotu le vanoa fa mai on bata volunga bai le tata loanga le dei aso ya pasau fa abrianga fo i lo ainga o tangata o lo itumalo o Samoa o poto o lo atunu o lo tatalo mo faiva After ia mua moliakul fafkai ia mua lava il kako makaisi dia lava wa ngale siangolo nga lofa ia ele mua ska ngol ngi afiafi fa pengi dia lava o nga moliak foi la le mal fafkai i lau sunga ia po lau fiong ko i Savea ia awar ngai por Kalame o lo foi kausanga o longo mai ai ma e mau foi mal aka ia e kuaku le ia le fe au ka ua o lo sau e kua ia e mo le kwar fa malo ma fa kai ia fa pe foi le pulenga ka ko radio Samoa ma lo lava le kam fai
ia ua lo ke mangkua ku le kai mua o fa sa wai ia fa kwa ka a maka sia ka ko me le radio Samoa Mori au. o ia ese le va ale sa ese e mai ia le ese e mai le va ale radio Samoa ia le li Alo. ia fa tai akla le pulenga ia ngai kai ia le ka po inga Samoa so se ka falava ia mo le akul fa kai a pesi o makongu ia inga ia inga malu ya ke o fala kai lo malu fa akalo ia fa kai o le alava se ka mo fainga foi o le ngai ia onga ia o ku akulava ile ku o ia mai ele le fa so mai ele manguia male malosi ia fa penga o fa manguia ku le ku ia ke o ku malava i so se kafa lava le ngai la langi ia po wa fo ia ko kiu ke nga o lo fakingo inga ia maua pele malosi i lale mafau ai ale nganga ia o le nga ai fo se upu o sasi ia po se tulanga fo o le kau kamali se fa kalang ia la fo fa ma fa ke ia wa e mo e poko lava kau kai ia kai mi kai sasi ia ri Savea Mondia la. o lo fa anga mo ko uma fa taila Ia, wa lo fa aftai tanoa fa lo le Afioga le tama le malo vai atu o taulangi le fio le taua ana ma le la tama pe foi le fa fitu o le atu tangaloa ia sa longo mo le tulo sa longo mo le malu foi le falla tai ia ma via tele o fiva ma via sapati le aso taiao kali mai lo ke fonge pa vala waku le o fio ese que pongi o le na buena ese no que pongi le lei ai mon via tele le nei fiafi fa soi fuia mon via oi male ainga ia a mai se foi lo au va ia mo le fionga le consula mo lo to mauta ia tato felo i pea ai fa soi fuia ah se foi